album Resistencia, album Dame, album Resistencia. Ini mas ya album Resistencia ni ya halo musik ono ba itani heroin be amate ina mas paling be Simoris. Asal musik ini how pernah ini har masalah pribadi buat yang tahun yang berlalu kan buat memang tragedi ini hawa fantasi yang mas tapi how curhat melalui lagu, how curhat melalui musik ini. Oke, lorong dia malu sila hotu, hamu tu follow house Seles, liu si channel YouTube da Silva Seles. Pada saat nohim, ya namanya Soring, itania Bing, itania Mana, artista senior. Hai. Lakon Cleo, Mana Aida Belo, nebe durante ne itu boleh cerita saudara sekali, la Rona Lilian, ia hamne kanal ini aku convida na Mana Aida se faz informação itu ama ita, liu sini nia atividade música, nebe ni prepara tena horas ne halau hela gravação ba música fom album fom o título album Resistencia sim. Oke mana ide lakon Cleo durante ne banebe How saya eu barat mo be lahat din mana ide si agora moga en vega halau sai de Oke, house saya istibor ya 2007 tambah kita durante ne ita pensai buka buat nebe ke ita pele studio festival buat nebe ke yelo iro sapoti musika kaze tinang hap era mata yan ba oh itu kesenian Jakarta wow e depois estamos kalau gravação em Malaysia e dia jaringan no sila sama ke Malaysia e album nebe ke saya buat di terapi na sayona e depois yan ba ya how akar studio buat barak di Indonesia na ba Belum sudah penelitian. Iya. Nasan buka, belum buka ya? No. Tapi kita udah buka. Oke, debe musfali ihagora ne malu selu tu hatin kata musuho musika fong album fong. Oke, album fong ne be ihane mana aida ho titlu saya kali. Album titlu saya ho genre saya. Album Resistencia. Album Dame. Album Resistencia. Ya album Resistencia ni ya halo musik ono ba itani heroin be amate ina mas paling be Simoris ita karak Valorisasi dah. Sim, valorisasi kali. Ada be saya iya tang serang musik selo ba heroin selo be tambah halo pe dak ne ya itani heroin balu pan tam serang halo basila selo det amna heroin. Ada be hausi halo tang vol 2 heroin selo. Oke, iya vol pertama ne mak musika hira. 15 música, Wow. 15 música senang akhirnya yang mahal, balau harap di Jakarta dan Bangalore mai. Itu akhirnya clear tu na? Sing iya hanya komputador tapi Jakarta harus dia musika 50 musika. Wow. Doming ya, tapi kalau album Resistensi kalau kayak kau doming. Kalau bela kau doming. Sing ini lebih resistensi ya doming. Oke, tambah emma durante ne emma hotu hein hela. Mana aida ne batin ni bena satang uluk musika debe story domi ni aku simpi mana aida Oh iya simpi tu agora musika debe lihan emang balung holomal tanda musika ne balung kabin tanda tu musika ini how kira dia story how kira kasih bahannya tapi how lah sente kata emang itu bele bosta musika ne isi story mas ada sahamnya iya sini agora how ia prepara atau akar hal kali musik tidak story domin baik tapi versi duanya versi ne how kira pun harus sampai tapi genre aneh pop tu sim pop tapi ia penambahan how istilahnya tentang Oke, musika Resistencia ne genre pop juga TB ho timur dia enggak bisa rock ida dame musik ida kerek dame ini historia kona ba lor mo orang kan dia progres lor tapi dan ini versi musik halo iya kultura modern kultura na musik modern dan kita boleh modifikasi buat ndeke fonto kita boleh halai balas original itu hari barakon. Jadi kita halo untuk buat sesuatu yang unik, ya beda. Unik itu.
Oke, iya album Resistência né? Nele mensagem sai da magdebot fosai usi música né. Jembasan dozi mensagem luta niangka mensagem insa tu encoraja foi sai será tu luta ka insa ka? Não, dozi ni hau conta história serbian kona ba tragedi nebe acontece dozi nebe balu kan mate ona ema sida kan ruin balu mate so ela sida kan nebe asa itare kata durante nene dalu wain governo mus tare la dunia tu ya atau saya interest ko nebe hawa karak be hamoris dozi ni filfal tapi saya mau karak tahu musika dozi ya album tapi aku fan filfal. Iya, fan filfale atau nene sih, amos boleh tahu filfale makan ba materi studio sampai nomor sih. Benarnya bela tratamento digno itu Oke, ya mas eroi balu nebe mana ada konsep ini san mau mari mau sanana mau tahu. Oke, nebe mensagem ya musika ne basira no bisa. Balu hawa kera kona basir ni história sira guerrilha. Itu rata tinambal sira guerrilha tuh hinda. E depois que balu hawa la conta ser ni história na bema que sira guerrilha, mas conta ser ni história na bema sira lebih mendekatkan diri bapo. Oh iya. Namoso desenvolvimento. Oke, duração hakerek kada musik exemplo san dame duração hakerek lirik ne bisa. Liriknya agak difícil, tapi setiap halo liriknya ne sorry how be karak corona uluk telai emas selok ni musik sir tam how lo kuyani lagu tu dia lirik atau bel hari sama tapi how karak butida diferente sesuatu yang beda tapi how nya karakternya lah nesa emas selok karakter e depois dia kalau dia fuan dame ne how kira keluar dari e depois pilih keluar dari sulitnya bagi heroisnya tambah presisia historia dados mo ida ne menyangkut bagi heroisnya depois menyangkut umum toh sekarang how ni historia ni belo saya kan sempre tentang kritika tamalane sangko historia real dari nebe yang nebe itu foto nebe ita perlu hati-hati los cuidado los e depois musik sana bema how kerek e depois how si sensor hira hal gravação how tambah ia ligação moso Senhor Jeram Jorta e depois how pernah forrando música do Zinharona atau se gosta das músicas ni parabéns po sedela karek how suo hakerek to música da Nicolau Lobato depois sim how hakerek música Nicolau Lobato ya hal gravação hoto nene amos po Nirona e depois música sel minha lia fuan minha shair sarna bema how hakerek kita saladu los então how ruka ba sensor basira sira corrige depois sira hare oke irane on música nene minha lirik minha shair ne los parabéns po sedala wain ne bema lalos sira folio contra hoti Oke, itu bela dihan mana ada lakong husi mundu musik ne, mus film ini ho spirit form muskal. Sim. Oke, nebe tengah halo buat bebas lagu sebenarnya tengah spirit form. Yes. Lakong iya mundu musik ini satinang kali. Album ikut ne. 2007 hau muncul kalau salah album bagus. Duet ka. Kalau album conta sa album sira duet ne bara kalau conta la bele aku muncul história dome e depois que tempo ne kan estúdio kan mau ala mate ona dulu kan kami biasa halo bersau ne kan ya estúdio mau ala ne então que ne mate ona be how mus ya tempo na porque eles iam bati Indonesia isso é um serviço kamu ko cinema art Indonesia sira Malaysia nian ami halo musika mo depois halo aktividade sira be ke how bile halo ya na ba para karak dok itu ya pergi terus bele bukan dari experiência estudar kali si emana ba nebe how waktu film yang nene how memang acompanha música Timor Bara di dalam lain sira mas usa musik sira saya ba português yang kan kali e depois essa música sira be halai kono ba dome e depois si how nebe ne inisiativa rasa harus sira halusnya uisa how bele halu try kali ema oke e depois uisa how tu bele halu kali cultura ni hamoris misalnya tapi entah halo lah sih halo di cultura modern cultura ni original halo tapi halo kar halo kira sih ide nia beda moderniza iya nia bele maaf deh halo bahasa Indonesia barang bahasa Indonesia barang tambah Indonesia Cleo iya oke itu level album Resistência nia be musik mana ada mesa kakere ka ya maruma Foto ideia, kontribusi ideia ba mana ida tu haker musik dan album dan. Ala ida ne how mesak mahalo, sama ke how mesak mahalo ida ne how ni inisiatif beras. Ala ya enak dengan. Cuma mau dinisir how corrida tanda
tem que envolver moço dia 12 de novembro, how will I direct 12, mas bem se outer dia tem que Iya, envolver iya. lá, né? Sira mo, hapo sira. Musiknya kahur poesia, iya. Tambah ita harap saya kalau dia história sama, lah ya poesia kan lah dia. Iya. Mas bem se how mahalo poesia rasa kata emas selo, né? Label hang na. Label hang. Assim, how makakere ko, mas bem how thank you. Convida kali sira outer material do se 12 de novembro, sira mak may kali sira niya poesia. Pessoal ia plano tambah orang halo naba sira dozi nebe na mapiona, oke? Nebe kami plano itu sekarang hal kata hal ida música dozi nebe kono material kita nebe na Morris iya contribui ba desenvolvimento, né? Oke. Ini nih how prepara mas sebenarnya tuh gabung albumnya tambah albumnya sudah 15 lagu. Terus ya musik sebenarnya barat mahan durasi barat. Lalu hampir 207, lalu 6 hampir 7. Oke, plano babe, lançamento album idane ne bangira kare. Idane how lah beli aku kuliah dan sama how ia produser manager, tapi penentuannya kan si produser manager. Dia maka akan menentukan atau bangira atau lançamento albumnya. Tapi setahu how karakternya bahaunya pribadi, how karakternya albumnya tentu mono iya November. Pasti terjadi 2 November. Nabe tambah prosesu ya, tambah gravação musicalio. Gravação né, ini prosesu kalau kita karak dia resultado dia ada tempo paciência. Kalau mari tempo paciência tambah dia be prosesu né, lawan ne ona. Dia terkadang ne satu lagu so dia 1 minggu, tapi kalau dia agak ringan dia be 3 hari katanya. Cuma kadang nenek kami halo lagunya kami selection itu. Konsepnya mahal, itu terus musisi dia mai arrangement dia sudah kurang sih tapi how for ide depannya sangatnya sama datang sehingga akhirnya berhalau orang musik. Oh ini corona masih dia nak pating kuat nih tips bisa kari bele cuidado dia nih. Nenek how kita jaga di dia. Buat dia masa buat dia nih baru mak talent dia baru mak karai kona bayi kita nih kita mak kasih jaga. Oke, itu pues biasa. Kalau lain kadang juga terjangkau vokal. Iya. Atau asli ada sang uluk nenek dia agak susah itu pelan. Dari começamento tá. Dari começamento ele yang harus começar ituan. Tapi lah sedikit atau saya lihat sang uluk asli kan ya harus gadung tapi yang pas-pas ada sedikit tinggi ya di sana. Oke, pribadi hal itu khusus album de primeiro também agora né hal paling di Hanoi hatan itu história do mini kari. Tahu kata ya história rumah kari. Ya história rumah bebe ya berkaitan ho história do musik história do mini. Tapi musik história do mini asik ya emang parat mak konta do nih dan musiknya memang kalau emang atau hamutu kali. Oke. Ni kesang musiknya kapat loh. Asal musiknya how pernah ini hal masalah pribadi waktu yang tahun lalu kan buat saya nak tragedi ini hawa konteksnya noise tapi how curhat melalui lagu how curhat melalui musiknya supaya how terhibur kan Iya tapi how latenya kata how tidak musiknya ba ya nama emo tuh senti ini kan saya pasaran kan latenya betul tapi ternyata how waktu dan lagu dan muncul baru kontak tuh how ini tuh curhat mai how maka how masih problema di sana kayaknya how dokter cinta atau how ada one atau berada stereo sublinhar para banyak tambah fans musik kan iya barak how yang kontak tuh sirah sana setiap história yang desa história dia apa tidak sih história nebe realidade yang masa acontece ini mau tapi ternyata how lagu nih kalau orang sudah lawan emang iya barak mah siro husuhau telefonnya mana sih beli kan polisi sampai halo cover how de sene bele how for easy ini bele halo tapi ini lah bele terlalu be halo tapi lebih dari halo musiknya halo kue nebe tetap ujannya baik ini versi musik seseri ini terlalu silakan aja tapi ini tinggal respect how dan bebe pencipta ini tinggal khusus lisensi easy. Oke, mana ada Fiar album dari Resistensi sai ni booming kala. How betul sih biasa. Fiar sih depois betul itu film itu mesti gereja Makassar tuh nih mau pilih. Ajuda itu mau tambah albumnya durante hal-hal dalam rumah liriknya agak susah mai hal, lifong agak susah tapi hal sulan hal novena ba maroma que imos sobolo mati bian sen heroi sen mati ona ele usira 12 hal yang pois termasuk Abu Xavier nih Abu Xavier itu hal-hal nih arrangement musiknya nih halai be lirik karena apa kan emang lebih ketua sedikit antigo nih. Oke, antum hal-hal lirik ini pertama, kedua lahan itu hal-hal lirik pona beda.
Masih dane hausu hau reza hausu ini tangki ajuda hau ko ini spiritu de makrene si musika dia puasanya sorry atau ne hau bele kerek musik ini. Ibu tiba-tiba buat sering mesek musik hau dia. Mas Javier também hau consegue rona di duan nebe. Quando sai agora boom. Kalau bele gama yang ulum jam. Iya. Atau sai itu mana itu biasa deh lagi gama. Masih aku menilai itu masih lo mah kuliah dah itu nih saya masalah aku itu fear hau. Tapi itu kan kalau itu fear tanya ada mesti belmon. Oke. Halau ba biasa deh saya itu bang kita coba dilemparkan dulu. Iya. Kita masyarakat sibuk ya bersyukur langsung. Iya hanui atau bapak sarang? Apa sarang sudah album ini ya hanya plan ini harus dapat sampai ya pasarang ada sini deh garam bayar tambah banyak kan yang copy paste hal betul betul sini be album ini kalau hal produksi waktu langsung itu hal be kumbira governo albumnya hal tambah governo sira bayi ministeri sira tambah sira la sola besir pam dari sira bel hola toka iha momen nebe toka iha momen kita sira hal pun juga pada sang rumah sira bel pahe tambah enak kami tambah nih album resistensia wis ya larang ini hal musik nih hal konsep musik ada damen ini ya também há a cultura moderna. Nanti yang tu sudah dia harus jaga rupa-rupa kultura. Ini masih envolve perikat tua sih, ya jauh sih kalau sih oh dozi. Oke, plan futuro mana ida? Oh, ia itu buatnya karya musik. Bisa. Nafating ia musika. Tentang war politik barbarak nih influencer mana karakter jumpa dunia politika. Hak politik kalau sih memang lalu respect kita. Hal demas orang itu. Oh, media sosial lor torang. Ini pun saya kita lah nak kopi harus sih memang midung. Jadi hawatnya hal apa satu semua satu terjumpa dunia politik. Asal mendukung dia musik hal pronto para dia atau mendukung ini mas hau iya di satu sisi hal ni album ni hau ini sisi lo para walau. Karena dia hau ini sisi lo kau misi dan lah mas hau lah kau yang sa emasialnya album tengkit saya tina lida album 2 tahun hal aku agora hal album resistensia então hal plan tina mau yang balik dari akhir tahun mau pengen hal album oke pai emala bele merasa bosan iya oke igusnya mensagem ba foi saya sira liu iha vida ou iha kelas musik itu. Nah, hari mensagem sana dia tahu sebab mawali na fiaton sira nebe ma ia bakat talento kembangkan nakati mai ita hotu be hala promoção tani musika Timor Leste hotu folk tani sira mundo ia talento ita lebele tour de ita lebele tour ema buka ita tengge berusaha supaya ita bele ia dukungan terhadap bele mau ita sira talento itu na fatin desenvolve labele ohin musu abang lakon ne emedia kalau bahas sudah labele hanya sekedar hobi tapi dia passion profesi ini kan akan terus bekerja kalau hanya sekedar hobi ini kan muncul album dan satu lagu cover tiba-tiba lakon oke mana ada maktuan edit mensagem pura gusi mana ada lomos itu buat tidak pasti curioso penasaran ho música resistência nebe tempo badak tempo badak iha pulang hira ni larantan sei e halo lançamento nebe agradecer ao mana aida faz informação ituan nebe lebela luha na fatilit sei tilu mai hori acompanha música resistência tempo badak sei halo lançamento oke tani malu sir hoto honi dadlia badak ko mana aida makto henede support na fating ami lebela luha subscribe mana aida ni channel YouTube Aida Belo Sim. Nomor da Silva Celes. Oke, itu sia surmal val iha konten turmai. Bye bye.